isonto fanele kube isonto eliregistiwe yabo isonto kube mhlambe alitholakala kubo social development kube i NPO makune NPO bafethu kuneminyango isonto elingayingqongqoza lisize abazalwane ngaphakathi ukuze without ukuthi umuntu akhonze ngenxa ukuthi uncenge umfundi ukuthi umuntu mayefike esontweni walithanda ibandla wafisa ukukhonza kuyisidingo sebandla ukunakekela abazalwane kodwa nowadays it's vice versa abazalwane banakekela isonto sebenakekela umfundisi mele banikele isonto bafethu ladalelwa ukuzonakekela idingo zabantu uma idingo zabantu isonto lingazimithi lelo sonto lelo kuyafana nokuthi iorganization ethize futhi mhlawumbe amanye ama organization